Sipu, just come, get to your radio, please, Sipu. Can you just get to your radio, please, Sipu? Man van Grey wat vir die ander manne wil wys om te hardloop hier so in hierdie 1500. Maar ek sien 'n swart kop daar, vorentoe daar, ek sien 'n Garsfontein daar. Dit gaan 'n wille wedloop wees hierdie. 60 seconds, 60 sekondes, eerste 400 meter. Erflied van vorentoe. Recepile van Nise. Tweede plek atleet van Montana. Swartkop, Noordewil, Grey. Garsfontein. Team managers of Pretoria Boys, I can just quickly come and see Manus. The technical office, please. Vanise Recepile running away from the rest of the athletes. Hier in die tweede plek. Manikidaso van Montana, Ivan Du Plessis hier in die tweede plek op die stadium. On his heels, athlete van Prestige College. Mokola Makwa. Dat is die man van Grey wat weer wil verby skuif. Nico de Villiers. Grey's atleet John Jack Holzhausen. 3 minutes, 14, 15. Man van Montana, 3 minutes, 19. Prestige College, 3:20. Holzhausen van Grey, 3:23. Nico de Villiers, 3:25. Running an excellent race, well done. Vanise Recepile, second place Prestige College. Dat is die man van Montana. Ivan Du Plessis in die derde plek. Dan gebeur die dinge. Die man van Randburg wat daar by die garsie wil verby skuif.